Kao što je moguće objektima dodati nove kostime, moguće je dodati novu pozadinu na pozornicu. Za početak, u listi vaših objekata i scena kliknite na vašu scenu, te potom u alatnoj traci kliknite na ikonu papira, te odaberete opciju pozadine. Otvorit će vam se novi prozor u kojem morate odabrati željenu pozornicu, te potom kliknuti na opciju Import. Za izlaz iz prozora pozadine potrebno je kliknuti na opciju Odustani. Sada ćemo spremiti sve što smo do sada napravili. U alatnoj traci kliknite na ikonu papira te odaberite opciju Spremi kao. U ovom slučaju spremit ćemo naš projekt na kompjuter te mu moramo dati neko ime. Nakon toga kliknut ćemo na opciju Spremi. Kao što vidite, moj projekt je izvezen pod nazivom pustinja.xml. A sada sljedeći zadatak koji ćete napraviti samostalno. Na ekranu možete vidjeti vaš treći i završni zadatak u ovome projektu. Nakon što napravite sve zadatke, spremite projekt pod nazivom prezimeime.xml te postavite svoje rješenje u virtualnoj učionici.